Nanihargani Tuhan ta Yesus Kristus, bani sadarion ipa ondos doho bata hataninya bata, nalau pergugu bata, nalau mamuka horjata, halani ai parlobe ondos kon hita hadirionta, hubani ne bata, martonggo mahita. Terima kasih ma bamu ham Tuhan ne bata bapa nami. Nadoma menramot kon goluh nami, nadoma mamberehon panurang sogot niarion bani goluh nami. Terima kasih ma bamu Tuhan. Boy hapkon hanami pasu-pasumu, marituan di boy hanami, marhosa hadas bani panurang on. Haganupan ay kuasa mudo na mamasu-masu hanami, memperguguhi hanami. Rosi boy hanami puho humbani parpuduman nami. Jana boy hanami sonari dirgas, nalau mamukah haganupan horja nami. Terima kasih ma bamu Tuhan. Pai may pukah kanami, ari nami bani sadarion. Yondoskon hanami lobe hadirion nami, marhiton ni hatamu na paguguhkon hanami. Halanyay bapa marhititon di napasing, pasu-pasu hama hanami. Amin. Kita haganupan na nihargan ni Tuhan ta Yesus Kristus, bani panorang on, ipa ondus doho bata hata nine bata, nagabi pargogo bata, nalahu mamuka horjata bani sadarion. Ay mana ibuat humbani buku sada korin, bindu sada ayat 10, nini sonon. Ay hauto ondo hata pasal silang in, bani halak nalahu mago. Tapi haguguhon nine bata doin, bata na jupahan haluahon. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Singgan jay madasni. Kita aganupan na nihargan Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panonarang on ipa ondos do bata hata on. Nagabegogoh ku bata. Gabegogo bata bani sadarion. Artinya ijon, angguhan nami marsukun, jolma na sunahadu sebenarnya sasitong ni, napayah tarajari, napayah iya jari bani goluon. Toto mungkin sangga isukun ay bata, rado ita menjawab, jolma na bebal. Jolma nalang ra manangar hata ni hasoman. Jolma na payah aturon. Atape jolma na uhur ni bani. Tapi ijon na lawi patugu ku bata, sangga isukun sonay, jolma na sonahado na payah ia jari bani goluon. Ternyata ita ganupan, jolma na payah ia jari biasa ni adalah jolma na merasa. Na merasa sonaha, merasa dirinya paling benar. Merasa gogoh ni na paling siguguhan. Merasa diri ni do na boy makurjaon haganupan horjani tanpa kuasa ni nebata. Jana merasa diri ni si pandinan. Asialan yai sangga merasa ai sasahalak, merasa bani keadaan si sonayai, merasa bahwasanya dirinya paling guguh, merasa bahwasanya diri ni ai mana paling marguguh mengandalhon guguh ni sendiri. Ijai ma ia hurang panandayon ni pasal nebata, termasuk pasal Yesus Kristus. Halanya bani panorang on, ipa ondos ku bata marhition ni sada korin on, bindu sada sa plalu on. Ay hauto ondo gan pasal silang in. Masaya tahun sonay, ternyata Bapak inang hita ganupan na nihargan ni Tuhan ta Yesus Kristus sonay hita ganupan na manangar ambilan on. Isi do makataon ay hauto on. Ternyata bani halak na lang marhapur sayaon na merasa diri ini paling luar biasa bani goluni, sehingga ia makatahon hauto ondo atape kebodohan daw kan pasal silang on. Halania ha? Bani konteks ni ambilan taon ternyata halak Yahudi, halak Yunani merasakan bahwasani salib itu adalah kebodohan. Masih ya tahun kebodohan, penganggapan ni sadea bahwasani kedatangan Yesus Kristus atau roh ni Mesias hinan bani dong mana ipadan kon bani padan na basaya adalah seperti seorang raja yang memiliki singgasana yang luar biasa, yang memiliki kerajaan yang luar biasa, lang ibaga secara kehinaan. Asialan niya sangga roh Yesus Kristus tonga-tonga di dunia on, idida sidea marition ni Yesus Kristus roh dos konsongon jolma, ibagas turun niuhur, ibagas kerendahan ni hati. Jana ibagas nariap soonjol main jana dohor bani halak na masombu. Dopos yay huma paroni Yesus Kristus sangga i dunia on ternyata ia mati tersalib iparsilangkon halane bahat na manulag ia.
Jana on mahoma nagabi motivasi ni halak Yahudi, halak Junani nalang merhapur sayan bani panurang izia. Mesias yang kami tunggu bukanlah yang seperti itu. Tapi Mesias yang kami tunggu adalah Mesias sebagai raja, jabatan dunia yang luar biasa. Sehingga anggo Mesias na luar biasa, raja yang luar biasa, mereka juga akan menganggap dirinya akan diangkat menjadi angkatan-angkatan yang luar biasa. Itu ngatongan di dunia on. Ternyata pemahaman yang keliru itu ngatongan ni sadia. Asi bagus urni sadia, pasal silang ai hawotoon. Mereka tidak memahami. Si dia lang memahami ternyata silang ay malambang perdamaian ni. Nay bata pa kon jolma, lambang perdumuan. Lambang ni haluahon. Halania ha, jolmain mardosa-dosa do kaon. Dosa na humbani Adam pakon Hawa, dos kon hubani keturunan ni das subani aganupan halak Israel das subata bani panorang on. Tapi na batalang raga gala rencana ni doma ito painan ibagas na madear ibagas na jengis tapi jolmain persedahon na batalang ragagal. Marhito ni ay iberehon Yesus Kristus, marhito ni silang na luar biasa lang mamperdamaihon, mambahin pardomuan ni jolma pakon na batain asilang adong bulat-bulat hubani na bata. On manalaw ipatogo ko bata sa halak na marhapur sayaon maningon togo do pamboto ni pasal silang ay malambang perdamaian ni jolma pakon na bata. Ase dosa na dong maadong hinan iputuskon ihapuskon na bata. Marito ni Jesus Kristus subani jolma na manubos jolma pardosaon. Tapi halak nalang menandai Yesus Kristus, nalang percaya yang menganggap dirinya luar biasa bani goluon, dia akan kurang pengenalan bani nebata. Marito ni Yesus Kristus asia tahun do hauto ondo pasal silang ase hubata hita ganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus bani panorang on pori pe halak makataon habudohon ata pe hauto ondo pasal silang tapi halak na percaya na iman nituguk ku bani nebata. Dia tidak pernah melihat itu sebagai kebodohan, tapi itu melihat bahwa silang aima kuasa ni bata untuk memperdamaikan aku dengan Tuhan, hampa kon Tuhan, hita pakon Tuhan, haganupan iperdamaihon ibagas Yesus Kristus. Halaniai hita haganupan bani panorang sadarion, ipukah kita mahorjata jana pa ondoskon hita dirita selaku na botoh kita na bata marito ni Yesus Kristus ay madalan haluahon bata na masu-masu hita bani goluhta jana bani mingguon ari minggu ipardingati hita ay minggu parrohni tondui na pasing halaniay hita haganupan ipardingati jana iparguguhi do hita ase tondui na pasing ay mana mangajari hita na membimbing hita bani mandalani goluon sipata bani goluon lang terpikir hita na masa na terjadi utong-utongan ni golu tatapi ang hita manggulu ibagas tondi bodo idalani hita ibagas na madiar buyap kon hita jan haganupan naro ay gabe tambah pamasu pamuji-mujion ta hubani ne bata pandodingon ta hubani ne bata pakon tambah paso-paso bata halanyay isa na menganggap hauto ondo pasal silang ay mabani halak na magodo sa sitong ni tapi bani halak na persaya bani halak na tetap bani ne bata guguh doai kuasa doai bani haganupan bata kuasa ni ne bata ase marguguh kita makorjaon haganupan horjata mamukah bani sadarion jana iondoskon hita horjata sadarion hubani ne bata ase marguguh kita makorjaon ay haganupan halaniay terpuji ma Tuhan marguguh maita sadarion mamukah horjata rosi mangujungi horjata amin martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami terima kasih ma usai isombaun ur nami hubamu. Halani doma ipapasing ham hanami marito ni hatamu. Jana ipatoguh kam uhur nami marito ni hatamu. Ay haguguhon do ban nami pasal silang ne bata. Halani ay Tuhan pos uhur nami. Marguguh ka nami makorjaon haganupan horja nami. Pori ahape na masa bani goluh nami on. Tapi anggo ibotoh ka nami hamdo na markuasa bani goluh nami. Marito ni silang perdamaian na humbamu. Halaniay Tuhan, margogoh ka nami, sadarion mamukah horja nami, rosi mengujungi, rosi patar, pakon sadokani dokani. Halaniay Bapa pasu-pasu hama nami, mandalani goluh nami.